El presidente de Bulgaria ha rechazado el gabinete provisional propuesto por la nueva primera ministra para su gobierno. Según lo que ha decidido la jefa del legislativo, Kalin Stoyanov mantendría su cargo como ministro del Interior. Es lo que ha llevado al jefe de Estado a rechazar la propuesta. За назначаване на така предложеното ни правителство и съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. El actual gobierno provisional de Dimitar Glavchev permanecerá ahora en el poder hasta que el Parlamento presente una nueva lista de posibles primeros ministros. La decisión del presidente Radev ha sentado un precedente en Bulgaria, pero los constitucionalistas están divididos sobre si la decisión es constitucional o política. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народното събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени избори. Kiselova dice que la fecha de las próximas elecciones podría ser alrededor del mes de diciembre.